چوشی شاعر سک باز ہیں کہ یک سنگت یارا یک شر شاعر یارا یرجی بنو واسطے ایک الکا پولکا ہیں اے دونے سرا یہ بڑی چیزیں بلے کہ نامہ منی بکا اور ما اودا جنائی نہیں تاکہ میں یک مردمے یا سیادی ہو یا وارسی ہو یا سہیلی یا سنگتی امپریس کرنا کے واسطہ مطلب چو پیسہ دیا یا کہ پیسہ نہ دیا چوپا سنگتی پاما دونے بلے کو ما پلان گلو کارا دیانے ای شاعری ہے نئے یہ ما شاعری نہ گوشم البتہ دونے سرا من بھی لکھا میں دونے سرا لکھتا اردو بلوچی لکھتا ندیم صاحب دونے سرا لکھتا لیکن ماں اگر دونے سرا لکھتا آئی واسطہ ماں کبسی کم سے کم زر نہ تو میں زر داتا گلو کر رہا ہوں ریکارڈنگ بھی کرنا تھا ہوتی جیبا چھے حالانکہ اللہ ہرا معلوم ہے کہ میں جیب حالت چیک کرے ماں ریکارڈنگ کرنا تھا باقی ایک اپا کے سوال واجہ کرنا کا سوال وشی نہیں ایک لتے سنگت لتے نوجوان کہ ای شاعر نہیں ہم یہ دومی سیم یارا تئی بڑے منی بڑے شاعر یارا بھائی دو کا ایوار تھا میں چیزیں کو تھا منی واسطہ ایک شعری بلے کو روائے گلو کارے کرا گلو کارا تو پیکنے کی مننے یا کہ کم ہو رت پدی کنے پیکنے کی دیئے ہو وہ تھی گانا جنائے نا یہ شاعری ہو نا جی قیم صاحب واقعی معاشرے تو کا ہر وڑی شاعر بودتو کا وڑی مزاج رویہ بودتو کا نما وہ تھی مراکشہ زیردار کرنے کا واسطہ ترما وشن کے تو چیزی مروش کرنا جی بے بخش میں چنا پروگرام گیشتر بلوچی ہے نوار تو میں چنے گیشتر اردو لکھا تو اردو لگتے شعر ہم کہ در کوئی آس تو آہٹ سی سیاہ بام لکھے در کوئی آس تو آہٹ سی سیاہ بام لکھے تیرے آنے کا گماں جب دل ناکام لکھے در کوئی آس تو آہٹ سی سیاہ بام لکھے تیرے آنے کا گماں جب دل ناکام لکھے وہ تشنا یادوں کی چتاؤں پہ سرابوں کا دھواں تشنا یادوں کی چتاؤں پہ سرابوں کا دھواں اوڑ کے چیخ میری حلق میں کوہرام لکھے تشنا یادوں کی چتاؤں پہ سرابوں کا دھواں اوڑ کے چیخ میری حلق میں کوہرام لکھے ایک بے نام گلا گونجے ہر ایک منزل پر ایک بے نام گلا گونجے ہر ایک منزل پر ایک پچھتاوا سفر رک کے ہر ایک گام لکھے خواب سے دور بجھی نیند کا خون رنگ دھواں خواب سے دور بجھی نیند کا خون رنگ دھواں رات کی بھیگتی پلکوں پہ کوئی نام لکھے خواب سے دور بجھی نیند کا خون رنگ دھواں رات کی بھیگتی پلکوں پہ کوئی نام لکھے وہ دھوپ کے کرمزی رخسار پہ سائے کی دعا دھوپ کے کرمزی رخسار پہ سائے کی دعا عمر کے چہرے پہ جھریوں سے ایک الزام لکھے در کوئی آس تو آہٹ سی سیاہ بام لکھے تیرے آنے کا گماں جب دل ناکام لکھے جی شرف دارہ کے اشد پروفیسر خیام سنا کیا ہوتی اردو شاعری پر کیا یا بلوچی شاعری ہم کتا بلے اردو شاعری گیشتر کتا اور مالوٹے کے اوار توار بھی اردو بلوچی شاعری والا کبھی ندیم اکرم صاحب ماشاءاللہ تو شاعری ہم کرنا گئے اور نثر نے مگا تی رجحان ہستے ہیں تو کتا نبشتہ کتا ایک چیزیں یہ بابت چیزیں نثر حوالہ کا بیچارے منی آرٹیکلز ہستا مختلف مثلا موسیقی سرا منی خیالہ بلوچی آرٹیکل لکھ نبوتا مرچی آپ میں سنگتن کار ہوں دیا گیا میں لکھتا اسلام موسیقی سرا بلوچی آرٹیکل لکھتا ایک اس نے ناپے دے مثلا میں ورنہ کے وانگا آنا کار دیا گیا ہمیں وڑا عطا شاد و صوفیزم اسی سر منی جوانے کاری ہستے داد صاحب خصوصاً منی سکباز دل بڑی کو تگا آرٹیکل من نبشتہ کو تا افسانہ نبشتہ کو تا بدرنگ منی اولی افسانہ بوتے گنی پرواز صاحب سرسو جانگوں سکینہ کو لکھے تا چپے تگا کہ ساتھ ساشت دہ افسانہ چھ گیش منی چپے تا آرٹیکل زون چپے تگا وہ سے فلم کیستے منی بقاعدہ شوٹ بوتا مارکیٹ آن ڈائلاگ اسکرپٹ قصہ درہ من نبشتہ کو تگا جی باز زبردست معلوٹیں موقع پائدہ چسبے کنے آخری گڈی تو شعر ہوتی پوچھ جی اردو ہی گوشا جی کیوں نہ دیکھوں میں بار بار تمہیں کیوں نہ دیکھوں میں بار بار تمہیں پیار کرتا ہوں بے شمار تمہیں واہ زبردست کیوں نہ دیکھوں میں بار بار تمہیں پیار کرتا ہوں بے شمار تمہیں تم نہ مانو تو کوئی بات نہیں تم نہ مانو کوئی بات نہیں تم نہ مانو تو کوئی بات نہیں ہم نے مانا ہے جیت ہار تمہیں تم نہ مانو تو کوئی بات نہیں ہم نے مانا ہے جیت ہار تمہیں
मुस्कुराओ उस्न मासूमियत ने सींचा है, मुस्कुराओ उस्न मासूमियत ने सींचा है, सादगी ने दिया निखार तुम्हें। उस्न मासूमियत ने सींचा है, सादगी ने दिया निखार तुम्हें। और खाक मुंह में पड़ी लहद में हो, खाक मुंह में पड़ी लहद में हो, अब भी अक्रम है इंतजार तुम्हें। खाक मुंह में भरी लहद में हो, अब भी अक्रम है इंतजार तुम्हें। क्यों न देखूं मैं बार बार तुम्हें, प्यार करता हूँ बेशुमार। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। नुमा आखिरी गुड्डी शेर अगर आते हैं उर्दू बोशी बहुत कम में नुमा इजाजत नहीं मगर हो गए शेरा बोल लगा तो जहना नहीं आके अच्छी आ गए। सांस में आंच, सांस में आंच, सांस में आंच निगाह शल है रूह तक दीमक। वाह। सांस में आंच निगाह शल है रूह तक दीमक, लम्हा भर मुझसे फलक दूर परे रख दीमक। ओ दम बदम मन में करे एक अलम धम धम धम, दम बदम मन में करे एक अलम धम धम धम, जब बजाती है दरूं याद की ढोलक दीमक। ओ मैं बहुत रोया, बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, मैं बहुत रोया, मैं बहुत रोया, बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, अब तेरी बारी है बकवास भी कर बक दीमक। वो चेहरे उरिया से, चेहरे उरिया से, चेहरे उरिया से कई नाम बरहना मुझ में। वाह वाह। चेहरे उरिया से कई नाम बरहना मुझ में, सुर्ख दांतों से गिरेबान मेरा ढक दीमक। बहुत जबरदस्त, बहुत चेहरे जबरदस्त, बहुत उरिया से जबरदस्त, कई नाम बरहना मुझ में, बहुत जबरदस्त। सुर्ख दांतों से गिरेबान मेरा ढक दीमक। और खाक है, राख है, खाशाक है ए चाक बदन। खाक है, राख है, खाशाक है चाक बदन, जाने क्या ढूंढती रग रग में है अहमक दीमक। सांस में आंच निगाह शल है रूह तक दीमक, लम्हा भर मुझसे फलक दूर परे रख दीमक। बाज़ मैं वाह गिन की मगी शेर शुमार शुभ करें बोले वाह हमारा मुनदा प्रोफेसर खयाम सनाती लक मिन्नत वाजा नदीम साहब तेज में मिन्नत जी शरबदा इशत ज़ेबाएँ खूबसूरत हैं मराकश के मैं शायरा गेश्तर ज़ेबा को तका लाजमी शायरी कुछ भी ज़ुबान भी वती माना वती एहसास और जज्बात दुनिया सरखन जोदा का उर्दू भी फ़ारसी भी देखिए ज़ुबान भी तो लाजुब शायर वती माशरा चागिरद एक मजन अर्जिश तो अहमियत थी कि बाद माई कदरदानिया सरपत भी शरबदारंग ग्वामी दांका वती मेहमानदार जाहिदश थी और मरुची दीवान कारमस्तर वाजा जावेद शाह मोकर बिदित अल्लाह बाहुटे।